UBhozoma umlandeli kaKhuzani uthi impela uKhuzani kumele alanyulwe ngoba ayi uselishaye kakhulu igcwama elisha. Njengamanje kufanele ukuthi uhleli phezu kwalo, akusizi ukuqhathwa nomuntu ebekwehlula. Ungamthandi uzamthande, mawuthi awumthandi uzothanda bani? Ungayidli inja ozayidli, mawuthi awuyidli inja uzodlala. Makavunywe usemehlule, awusizi ukutaza inkani usemehlule. Makavume naye usemehlule, awusizi ukutaza inkani ngoba usemehlule webabuko. Umgcamalazela kulanyulwe lamlani bafowethu lamlani. Hayi akusizi lento ukuthi ubasaqathwe umuntu alishaya ikhanda. Awusamqedile. Umgcamalazele. Hayi usamqedile.